Yang dulu terkenal. Nächster Halt, Stielz. Reisende in Richtung Zweisimmen, Frutigen, Kandersteg, Koppenstein und Brieg steigen bitte um. Next stop, Stielz. Passengers traveling to Zweisimmen, Frutigen, Kandersteg, Koppenstein and Brieg, please change the connecting service. So if you go up into the mountains, maybe, because this is maybe only 400 meter thick. If you go above, you will be in the sun, like, and it's very beautiful. And up here, beautiful weather, and we are here now. And this month, we're allowed to Brunnen, and then the train stops, but they don't open the door. So we have to take a bus. But it's okay. I like it. Better connection now. Instead of only 1 hour per 1 hour, it stops every 30 minutes. So that's good. Okay, bye. Bye. Oh, nee. Mooi toch. Beschätzt also wohl, das kann ich auch haben, beschätzt mal. So oder mal. Ein kleiner ganz lang kein. Dia Pak, sulung mulai merokan.
Kalau ada yang dia tahu masih sudah kena hujan. Bandar tapon masih. Bandar ni kan. Kalau pasal sekedar dia ada. Anh Thun thì sự cái cũng chung nữa hơn là因为蟑螂看起来这有点印象是现实中，因为我力多 OK 但是你超过你就是对了，知道了。Itu seperti ada kita kena kalau boleh. Mantap, kami dengan nasi sepakat sih. Là lớp tục anh tuổi thì sinh đắp mày sang thành không bận về thôi Nächster Halt Interlaken Ost. Endbahnhof. Wir bitten Sie auszusteigen. Plattform 2, Sektor A and Grindelwald. Plattform 2, Sektor B. Interlaken. Nhìn thấy là cái sự rất là cơ chứ căn bản đây gì căn cả con đây thì cùng mỏi lái đó cái sự rất là cơ lái đó là lên trên thôi con tụi Interlaken Chill man. Thank you.